Dragi moji ljubitelji prirode, planinari, evo danas samo ovako jedan, vidite tu smo kod Milengrada i idemo malo gore do Ivanščice, do vrha. Evo i to je tabla i tu vidimo Milengrad. Evo ovdje, tu dolje sam stigao s automobilom pa idemo malo, ne snimam ništa ozbiljno, samo ovako na brzinu idemo gore do vrha Ivanščice i natrag, to je nekih 2,5 sata uspona. Ovdje iz Grtovca pa do vrha Ivanščice, više malo za vježbu, sad preko ljeta, da ne izgubimo svu formu, možda ćemo još malo ići na jesen sad, u 9. 10. mjesecu još neke vrhove na Velebitu i možda na Dinari i tako nešto, pa da ostanemo u formi. Evo, ovdje tamo sam ja i parkiran. Idemo, uglavnom se ide po putu i tu na nekoliko mjesta ima, mislim da sam, u biti već sam išao od Milengrada do vrha Ivanščice, ima jedan video. Evo, tu smo parkirani dolje. A uglavnom se ide po putu i tu i tamo se skrene malo sa staze, ali ništa ozbiljno. Idemo skroz do vrha, pa poprilično je lijep dan, ne bi trebalo biti kiše, nekih maksimum do 22 stupnja, či gore na vrhu će biti hladno, jedno 14-15. Zato sam, evo sada vidite, uzeo sam i jaknu, ne znam da se vidi ovdje iza. Uzeo sam samo 2 litre vode, jaknu i nešto malo orešastih plodova i kameru, 2 mobitela i to je to. Evo, idemo samo za vježbu, ne znam koliko će biti zanimljivosti, možda neko skretanje ili tako nešto. Ništa ozbiljno. Evo, tu idemo dalje po putu, pa idemo za nečeg zanimljivog i tako, na brzinu. Hodamo, možda vrganje nađemo, to se nadam. Bilo je dosta kiše, 9. mjesec počinje, danas je 1.9. Tako da možda nađemo koje vrganje. Evo ga, idemo, penjamo se i dolazimo do pogleda ovdje na Milengrad. Vidite, čak su očistili ovdje drveće, inače nije bilo očišćeno, nije se mogao vidjeti baš najbolje Milengrad. Sad se vidi čak i toren na Medvednici, na Sljeme. Znači Sljeme, ovaj toren, gore vrh, to je Medvednica, a ovo je Milengrad. Nisam za sad pronašao još nijedan vrganj. Iako dosta brzo hodam, možda i zato. A tu se dalje nastavlja, imamo još puno do vrha. Ali u odnosu na ove vrhove, na Biokovu, Dinari, Velebitu, ovo je šetnja. 2 sata, morao bi tamo do puta otići. 2 sata do vrha, to je ništa. I ne znam koliko jedno, 400 do 600 metara uspon. Da, put zapravo ide ovdje, ali malo se skrene s puta da bi došli do Vidikovca. Vidite kako je lijepi dan, sunčani. Iako ima nešto magle u zraku, tako da neće biti savršeni pogled kad dođemo gore do vrha, ali bit će ok. Sve manje se ide ovim putem, da je sve više zarastao. Evo ga, idemo dalje. Možda ovdje. Idemo. Opa, ovo je ozbiljno dorađeno. Vidite, Vidikovac, Kupice. Očišćeno. Još sam otišao malo ovdje dalje. Od kad sam ja zadnji put bio ovdje. Vidite, Vidikovac.
glagoljica. I evo pogled. Da. Vidite kako su lijepo. Tu valjda sela Grtovec sredili. Sam iz Budinšćine, ali nisam znao da se ovo ovako sredilo. Evo ga. Tamo desno Ivanščica. Tu se vidi još bolje i Sljeme, Medvednica i Zagorje. Sve je u šumi. Ljudi odlaze, Zagorje će šuma prerasti. Unazad 10 godina kad se gleda, uopće nema polja, su sve manje, sve je šuma. Tu šuma prerasta. Evo, tu imamo najljepši pogled na Milengrad. Dolje su neki arheolozi, nešto iskapaju, nešto zemlju miču, čiste kamenje i tako. Vidite na kako je stijeni Milengrad, odavde se lijepo vidi. Evo. Znači ovdje vidite Vidikovac, ovo su klupice gore. Tu se može sjesti i stol od drva. Ovdje je stvarno lijepo. I vidite tu loži se vatra za roštilj. Ne znam ko je to napravio, ali super. Evo ga. Vidite pogled. Tu nešto sam čak počeo razmišljati da bi možda mogao organizirati neko druženje. Ne znam koliko ima vas koji gledate da bi bili zainteresirani. Ali evo neka kao ideja, jednom godišnje, ako želite sa mnom, da idemo tu negdje na Ivanščicu, ovdje od mene, možda iz Grtovca ili iz Zajezde ili iz Pokolec, nešto tako, pa recimo da se ide do Ivanščice, da zajedno malo popričamo, podružimo se, možda jedan vikend. Kad bude sunčano, znači ljeti ili tako nešto. Ako vas ima barem, ne znam, više od 4 recimo, ko bi stigao, pa da dođete, na primjer ovdje se dođe do, recimo ovdje do Milengrada ili tu u Grtovcu, na primjer, parkiramo se i idemo gore do vrha Ivanščice. Planinarski dom bi trebao biti otvoren. Mislim da ovdje moram desno. Planinarski dom bi gore na Ivanščici bi trebao biti otvoren za vikende po ljeti, pa možemo nešto pojest, popit, malo odmoriti, tako. Ovo vam je od Grtovca do gore oko 2,5 sata hoda. Ako vas zanima, tako da znate otprilike da bi mogli toliko hodati. Da, to je evo neka kao ideja, pa kojim je to zanimljivo možete čak i dolje komentirati da li ste zainteresirani ili ne. Samo ovako za početak da dobijem neku ideju, ima li vas uopće. Evo, vidite, stigli smo na pravi put. Oznaka na stavu. Da vidim samo ima li uopće više od 5 recimo zainteresiranih. Jer ako vas je 5, ne znam, 3 će odustat, možda 1, 2 dođete. Tako da možda čak i 10 bi trebalo biti zainteresiranih. I onda bi mogli jedan vikend napraviti ovako izlet. Ako želite. Ovdje je jako lijepa priroda i staza, pa srednje teška. Sad nekako sam izgubio osjećaj za težinu staze.
jer ja vam sad za neke možda već poprilično teške za početnike staze. Ja govorim onako da su lagani ili relativno lagani. Zato je kad obiđete Biokovo tako nešto, onda sve druge staze su mi lagane. A i u formi sam bolji. Tamo imate po 6 sati i po 1200 metara uspona na svaki vrh. I onda šta, ovo je sve malo. Evo, uglavnom tako jedna ideja. Moja vjeti lijevo desno. Sam da ovdje tamo. Ovako jedna ideja, pa ako ste zainteresirani, lijepo napišite, pa ćemo vidjeti. Sad već počeli su opet ove COVID, veće brojke, tako da za ovu godinu ne znam, ali ako ne prije, onda možda sljedeće tamo proljeće, ljeto bi mogli organizirati tako neki izlet. Ovdje na vrh Ivanščice ili možemo i nešto manje, to se dogovorimo. Uglavnom za sad možete dolje komentirati ako ste zainteresirani, onda ćemo poslije vidjeti. Možda uspostavimo neki kontakt preko Instagrama ili tako nešto. Evo, idemo dalje prema vrhu Ivanščice. Idem dosta brzo i penjem se. Htio bi malo za vježbu ići brže. Još i pričam. Evo, idemo prema vrhu Ivanščice. Jedan ravni dio. Sad smo već na glavnom putu. Ovdje je malo ravnije i tu gore počinje opet nova strmina. Još malo pa će početi promjena, gore je više Crnogorice, borovi i tako. Evo, sad je vrijeme poprilično dobro, nešto malo oblaka ima, ali je sunčano. Vidite, iako smo mi većinom u šumi, a gore na vrhu ćemo biti na otvoreno. Ima nekoliko strmina, sad smo jednu prošli, pa je bio ravni dio, pa sad ide strmina, pa će gore biti opet ravni dio i završni uspon do vrha je opet strmi dio. Evo, tu je veliko okretište za kamione i svašta. Vidite kako počinju borovi malo. Evo, tu ih je nekoliko, 1, 2, 3, 4. I u šumi se vide borovi. Evo ga. To je slika lijepa. Tu ćemo se i vraćati. Evo, idemo dalje prema vrhu. Penjemo se. Sve smo bliže. Opet smo prošli jedan ravniji dio. Ima je oznaka Ham Pokolice. To je malo dalje od Grtaca. Evo i sad ulazimo ovdje unutra. Dosta je zaraslo, znači malo ljudi ide. Vidite ovdje kud ide staza. Evo ga, idemo tu unutra. I onda nas čeka posljednji uspon. Gore po onom bijeli pjesak, bijelo. Vidjet ćete stazu. Dosta naporna staza. To je završni dio i gore smo, evo. Pa ide to dosta brzo. Selnica Konjšćina. Evo, tamo je Selnica. Idemo dalje prema vrhu. Izašli smo ovdje sa staze, iz onog šumovitog dijela, vidite, oznaka Selnica Konjšćina, Ham Pokolice. Ovdje se dolazi od strane Ivanca. I ovdje je sad, evo, na drvu kazalo. I ovo da vam pokažem, zato i snimamo. Evo, opet piše Konjšćina. Vidite temperaturu, ne znam da se, vidite, iza ovog kuta ovako nešto.
nekih 16 stupnjeva. Evo. 16 stupnjeva Celzijusa. I to je ovdje u hladu. Znači malo je prohladno, ali nije hladno. Evo ovdje dalje idemo. Vidite kako to izgleda. Vidite, ja imam duge rukave, ali zapravo mi nije nešto previše hladno. Evo. Imam čak trenirku, nemamo na planu ishrvaću danas. Evo, ugodan dan, 1.9. Ovdje na suncu je ko da je 28. Baš je jako ugodno. Evo. I idemo dalje, penjemo se. Malo izlaz iz šume. Evo vidite, ima i neki pogod. Magloviti. Evo ovdje je put. Desno nema ništa. Evo ga. Pa da vam pokažem malo pogod. Svega će biti bolje. Uz razgodne piramide. Pa malo i da vidite ovako po putu. Ima zanimljivih prizora. Evo ga. Idemo dalje prema vrhu, penjemo se. I evo nas, opet isti izlaz tu unutra šume. Znači imamo mali pogled. I evo nas. Tu smo, tu gore je vrh i razgledna piramida. Ima nešto malo oblaka. I tako. Evo, kao uvijek već smo tu. Trebalo nam je oko 2 sata. Što je okej. Evo ga. I idemo sad tu gore, pa ćemo vidjeti pogled. I onda povratak. Idemo. I evo nas, pogled prema Ivancu. Evo čak je dobar pogled. Sad su tu napravili razgodni ovaj dio. Evo samo ćemo malo na brzinu vidjeti, idemo dalje. Evo kako to sad izgleda. Samo vi odmarajte. Ja malo pogledao, idem dalje. Dobro. I vi također, pozdrav. Evo, vidite kako sad to izgleda. Ovdje. Evo, vidite, to je taj. Predivno je, složeno. Zapravo jako lijepo. Evo da šiljač. Hoće. Pano s informacijama. Fokusirao je na mračnije. Prilagodila se kamera. Još neki stolovi. Vidite kako je to lijepo. Kartonaža i vanica. Tu možete pauzirati i pročitati. Ako pratite moj kanal, ste sigurno vidjeli Ivanščicu. Tu smo bili, mislim da čak nekoliko puta. Evo ovdje dolje se može skroz s automobilom doći. Vidite kak
je sad lijepo. Stiglo nam je sunce. Kuća Josipa Pasarića. U planini Mrkoj. Nek mi bude hum, nad njim urlik vuka, crni grana šum. Nitko da ne dođe do prijatelj drag i kada se vrati nek popravi trak. Ivan Goran Kovačić. Ovu ploču podiže za vječnu spomen palim borcima herojima NOB-a, općinski odbor SBNOR-a 54.7. 58. Ivanice. Pasarićeva kuća 1054 metra, HPD Ivančica Ivanice. Tu inače se može, za vikende možete doći jest, popiti i svašta. Evo, uveli su brojeve stolova, 8765 43. Malo se moderniziraju. Možete biciklom, tu evo stavite bicikl. Drva su pripremljena. Evo ovuda smo mi stigli ovdje dolje. Tako to izgleda tu. Kako je lijepo kad je sunce. I kad nema oblaka, sve je plavo. Predivno. I sad idemo ovdje gore. Ovdje gore je još ljepše. I onda na vrh Razgledne piramide snimamo panoramu i vraćamo se. I onda ćemo tako još jednom vjerojatno. Sljedećih nekoliko mjeseci ću još par put doći ovdje. Jer to mi je najbolja vježba. Dolje od mene, ovdje do vrha Ivančice i natrag. Kad nismo nigdje na daljim izletima. A ne mogu, ali sad bi bio na izletu, ali ne mogu si priuštiti. Evo ga. Je vjetar. Da čujete i vidite kako ovo sve nosi. Idemo ovdje gore. Razglednu piramidu. Sad smo mi gore. Samo će mi vjetar kapu odnijeti. To je lagano. Piramida je super. Čudno da nema ljudi, samo je jedan dečko bio tamo. Vidjeli ste na onom dijelu. Pogled prema Ivancu. I mimo išao sam sve s dvoje ljudi. I dvoje upravo otišlo odavde, sam vidio. I to je to. Iako je srijedi, šta zbog toga nema. Da, evo nas. Pogled. Na zapad, na Sloveniju, na Krapini i zapadni dio Ivanščice. Ovo je Hrvatsko Zagorje već. Tamo vidimo Medvednicu. Dolje je Zlatar. Malo je izmaglica, ali čak se nešto i vidi, barem ovako uživo, ne znam kako će na kameri biti. Tamo je Žumberk i Samoborsko gorje, desno od Medvednice. Ljubeščica i tamo je Novi Marof i naselja prema Novom Marofu. I ovo su istočni dijelovi Ivanščice
I onda je mislim čak da Kalnik već. Da, tamo je već Kalnik. I desno, čak se solidno vidi se nizina desno od Kalnika. Jug. Izmaglica, ali vidio ste poprilično dobro. Tamo je veliki lubenjak i ovo je Čevo. Ovo je tamo najistoreniji ovaj lijevi vrh je Čevo. Varaždin. Vidite kako se Varaždin super vidi. Baš izvrsno. I ova na zapad dolina od Varaždina. Tamo je Vidovec i ta naselja. Baš se super vidi. Ivanec. Se vidi Drava. Prema Međimurju i tamo je već dalje Austrija i Slovenija. Super je pogled, moram priznati. Iako je neka izmaglica, ali opet se dobro vidi. Evo da vidite mene. Tu smo. Pa će mi vjetar kapovati. I to je znači to. Da smo sve već vidjeli, ali već je tamo. U drugim videima. Eto pove dolje. S razvodne piramide. I to je to, sad se vraćamo. Ovdje tamo preko ovih planina, vidite ih, skroz dolje desno. Evo ga. To je to. Idemo povratak, spuštamo se. I to je to, evo nisam ništa odmarao. Spuštao sam se gore dosta. Kako imam jaknu nisam stavljao. A evo još ovdje vidite najbolje mjesto za sjediti. I idemo natrag, vraćamo se. Ovdje dolje ide staza. I tamo preko Pionira možete skroz do Ivanca. A mi idemo preko ovih, vidite, raznih vrhova i tamo na desnu stranu se spuštamo. Prema Budinšćini. I prema Grtovcu. Evo ga. To je to. Vidite Ivanščicu. Ovaj bijeli cvijet, to vam je Ivančica. Cvijet Ivančice. Evo je to to. Jako je lijepo. Čak je ovaj pogled dosta dobar. Na istočni dio Ivanščice. Tamo smo sve vrhove obišli, možete vidjeti, od velikog lubenjaka do vrh koji ja zovem Kraljica Mira, Čevo. Tu su mali veliki Siljevac, ne znam ni sam. Obišao sam ih 15 valjda. Skroz smo se dolje do sela spustili po Pokojca. Dolje do sela i opet natrag, imamo i taj video. To je meni za održavanje kondicije. A ovdje ravno vidite Varaždin. Tu. I tamo je jezero i Drava. Evo. To je to. Za danas još povratak i to. Cijelo vrijeme hodamo. Malo da podignemo formu. Preko ljeta. Iako nije mi uopće bilo teško, još sam od Biokova u super formi. Evo, idemo, vraćamo se. Već se spuštamo,
Ovdje je odvojak za pionire, vidite. I sad idemo ovdje dolje, dalje. Mi idemo prema Grtovcu, Milengrad. A tu će sad, tu dolje se malo spustite, onda se lijevo ide za Ivanec, desno za Konjšćinu. Mi idemo lijevo ko za Ivanec, onda tamo još malo se spustimo, onda se odvojimo desno za Hamar. Vidim da su oznake Ham Pokorec. Znači odvojimo se tamo i onda poslije nešto prije Male Ivanščice vrha, tamo ćemo se odvojiti za Milengrad i dolje smo. Vrijeme hoda od kad sam pokrenuo Komoot aplikaciju vidim 2 sata i 45 minuta. Znači stigli smo od Milengrada, bili smo gori na vrhu, sve smo snimili i sad se vraćamo. Od kad smo krenuli do sad 2 sata 45 minuta. Znači da možete za 2 sata bez problema od Milengrada do Ivanščice. Evo, idemo, vraćamo se. Tu dolje sad onaj čovjek koji ruši drveće, ako nije već otišao. I tako spuštamo se. Ugodan je dan. Koliko je sati da vidimo? 13 sati i 47 minuta. Nije još otišao, čujem motornu pilu. Evo ga, idemo, spuštamo se. Lovačka čeka, evo ušli smo u jednu lovačku čeku. Vidite kako oni to tu imaju. Imaju staklene prozore, drvene daske, čak imaju uz ovom pjenom rupe zatvorene. Evo ga. Tu ovdje čekaju jelena. I ovdje je malo prljavo staklo, ali evo vidi se. Tu sedi pogled na Zagorje i na Medvednicu. Evo gdje smo mi. Tu su vrata. I ovdje smo se popeli. Idemo prema Maloj Ivanščici. Nisam išao ni tipičnim putem, nego idem malo okolnim. A zapravo hoću vidjeti da li se može sve po putu prek do vrha Ivanščice. Jer ovo gori sve se može, jedino ako idem prečicom prema Milengradu onda se ne može. Ali mislim da se ovdje preko Male Ivanščice može. Tako da idemo tamo do Male Ivanščice, onda desno prema Milengradu. Evo, samo sam vam to htio pokazati, idemo dalje, spuštamo se. Mala Ivanščica. Tu unutra je ona hranilica za životinje. Tamo. Ovdje je lovačka čeka, ali se ne vidi. Tu u šumi. Mi idemo ovim desnim putem, a lijevo se ide do čeka. Tu smo već bili, ako se sjećate, ima i video. Ovdje gore je Mala Ivanščica. Bili smo i gore na vrhu, iako nema staze do gore. Ali mi smo bili sad tokom zime, eventualno tokom proljeća, pa nije bilo ovako raslinje, nego se moglo proći. Evo ovdje se sad spuštamo do Milengrada. Vidite ovuda ide vodi put. To sam htio vidjeti za svaki slučaj. I sada vidimo kakav je put dolje do Milengrada. Da li se recimo tu bi moglo nekim terencem, koliko vidim bi, za sad. Evo, idemo dalje, vraćamo se i nadam se da će sljedeća snimka biti Milengrad. Idemo. I to je to, evo nas, stigli smo, vidite, tamo smo išli. Stigli smo ovdje neku zgradu šumu, malo sam skrenuo lijevo, tamo je Milengrad. Malo sam skrenuo lijevo, možda pronađem kroz Vrganj, pa sam otišao malo tamo niže. Ali nema se. Evo, to je bilo za danas, samo malo
smo otišli do Ivanščice i natrag, više za vježbu nego... Tu smo već puno puta bili, tako da nema ništa novog. Evo, ne znam koliko smo napravili. Snimio sam i rutu. Da vidimo. Bez nekog plana, samo smo ovako išli. Evo, vrijeme hoda 2 sata 26 minuta, 13,9 km. 620 metara uspon. Ništa posebno. 3 sata i 45 minuta, krenuli smo negdje oko 11. Tako je, malo smo se prošetali. Evo, idem sad tu tamo još do Milingrada malo da vidimo ima li koga i vjerojatno je sunčano lijepo pa možda malo sjednemo, malo odmorimo. Tu mi je auto i to je to. Evo, nadam se da vam se svidio, ako vam se svidio video, iako nema ništa novo u odnosu na prijašnje videe, kliknite like, pretplatite se, komentirajte ono što smo na početku pričali, jeste li možda zainteresirani da jednom godišnje napravimo neki izlet. Evo, ovdje tamo je Milingrad. Moram snimit ću vam jedan pregled godine, da vidimo gdje smo i šta smo. Znači obišao sam Biokovo, pa sad da vidimo šta je sljedeće. Iako sad 9. i 10. mjesec su super za planinarenje, ali ne mogu si baš priuštiti. Ovo tu je. I auto je, evo ima ljudi. Evo vidite, to vam je Milingrad. Da, pa možda samo odem na 4-5 dana da obiđem malo. Trebam još jedan vrh u Dalmaciji, jedan kod Dinare, to je Dalmatinska Zagora, i trebam 2 vrha južno-dalmatinski otoci. Mislim da ću to Zadar preko tamo, kako se već zovu ti otoci, tamo ću otići i onda ću jednom se ide trajektom i 2 vrha su na tom mjestu. To ću još probati do kraja godine, to će nam biti dosta za zlatnu značku, a za posebno priznanje nam treba još 10-ak vrhova. A to ne znam da ću si moći priuštiti. Najbliži vrhovi su mi Bjelolasica i Učka. To su mi još najbliži šta mi je ostalo. Sve drugo je još dalje dolje. Južni, evo, vidite Sljeme, Odašiljač. Vidite di sam ja, znači ja sam iznad Medvednice sjeverno. A moram ići dolje do Gospića da bi imao neke vrhove. Evo, uglavnom to je to za danas, malo smo se prošetali i za vježbu i to je to. Evo, nadam se da ste uživali. Pozdrav i vidimo se. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.